физика, математика, астрономия, табиатшиносӣ, биология, география, синфхонаҳои лингафонӣ, нақшакашӣ, таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, синфхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, толори мусиқӣ ва хореографӣ, озмоишгоҳҳо, китобхона бо толори барҳавои хониш, китобхонаи электронӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандони муассиса ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. 1 сентябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи Меҳрободи ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти муассисаи навбунёди таълимӣ оғоз бахшида шуд. дар ҳамин ҷо соҳибкори ватанӣ иқдом гирифт ки боз як муассисаи нави таълимӣ барои 2400 нафар хонанда дар ду баст дар шаҳри Душанбе дар давоми 3 сол сохта ба истифода медиҳад. мавриди зикр аст ки мактаби замонавии бошукӯҳ дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ, 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли ояндаи миллат аз тарафи соҳибкори ватанӣ, директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Моҳирсемент Баҳриддин Ҷурахонов бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. муассисаи таълимӣ аз 4 қисми ба ҳам пайвасти 4 ошёна иборат буда барои 2560 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароитҳои муҳайёшуда дар иншооти таълимии навбунёд ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба соҳибкори ватанӣ барои саҳм гузоштан дар раванди ободониву созандагӣ ва бунёди мактаби муосири бошукӯҳ изҳори сипос карданд. муассисаи замонавии таълимӣ дорои 38 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, математика, астрономия, табиатшиносӣ, биология, география, синфхонаҳои лингафонӣ, нақшакашӣ, таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, синфхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, толори мусиқӣ ва хореографӣ, озмоишгоҳҳо, китобхона бо толори барҳавои хониш, китобхонаи электронӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандони муассиса ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хонандагону омӯзгорони муассисаи таълимии навбунёд суҳбати озоду самимӣ оростанд. рӯзи хориш муборак, табрик. дарси соҳа муборак шавад. мактаби нав муборак шавад. ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ муборак бошад. ба муносибати ҷашни 30-солагӣ ягон шеър аз ёд кардем. جشن استقلال ما بادم مبارک دوستان بخت ما اقبال ما بادم مبارک دوستان سروری ما تاج وحدت بر سر تاجیک ما تاج زرین خال ما بادم مبارک دوستان مادری ما شاد گشت و شاد شد اطفال ما خنده اطفال ما بادم مبارک دوستان جشن دولت داری ما رمز استقلال ماست رمز استقلال ما بادم مبارک دوستان جشن استقلال ما بادم مبارک دوستان بخت ما اقبال ما بادم مبارک دوستان. احسن چه نام داری؟ ابراهیم. ابراهیم صنفی چند میخونی؟ صنفی 4A. آینده چی میشوی؟ کارمند حفظ حقوق. کارمند حفظ حقوق ملیسا؟ بله. شعر بسیار میدانی؟ کتاب میخونی؟ در آزمون اشتراک کردی؟ بله. جای چندم گرفتی؟ جای سیوم. جای سیوم در ناحیه؟ یا شهر؟ ناحیه. موفقیت.
робия ҳакимова хонандаи синфи ҳаштуми ҳамин муассисаи таълимӣ буда соли дуюм аст дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок мекунад. ӯ аз осори мутолиа кардаи худ ва иштирок дар озмуни мазкур ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола ташкил ва баргузор мегардад иттилоъ дод. салом эй пешво марди худодод бикарди аз сани нав кишвар обод ҳама аҳсан ҳама хонем таҳсин ба он фарзона модар ки туро зод. Аҳсан. Чӣ ном дорӣ? робия ҳакимова. Робия? Робия ном бисёр робия. Орзуд чӣ аст? ман мехоҳам ки ҳуқуқшинос шавам. Ҳуқуқшинос шавӣ? бисёр мехостам ки дар даври инженерӣ озмун ворид оям. ман бовари комил доштам ки имсол ворид меоям, вале мутаассифона ворид нашудам. вазири морӣ дар озмуни ҷумҳуравӣ иштирок кунад, дашта санҷад. тайёри табидан иштирок кунад. месароям маснади болои истиқлол, медамад хуршед аз фардои истиқлол, зери бори миннати ғайри буланд талх аст, кони мо ширин шуд аз ҳавлои истиқлол. хушбахтона бо супориши сарвари давлат дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок мекунам. ман зиёда аз 600 афсона, 200 китоб, 200 шеър аз худ кардам. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки мо наврасону ҷавононро дастгирӣ мекунад. дар мактаби мазкур барои омӯзгорон ва хонандагоне ки имконияташон маҳдуд аст лифти замонавӣ насб гардидааст. дар ҳуҷраҳои озмоишгоҳии мактаб асбобу аёниятҳои дарсӣ мавҷуданд ки барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун хонандагон аз онҳо бо самар истифода мебаранд. дар синфхонаи барҳавои компютерӣ ки бо муосиртарин дастгоҳҳо муҷаҳҳаз аст, хонандагон имкон доранд аз нозукиҳои кор бо технологияи иттилоотӣ бохабар бошанд. мо омӯзгорони ҷавон аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нерӯи тоза гирифта кӯшиш менамоем ки баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон тамоми маҳорату малакаи худро сарф намоем. аз номи ҳамаи омӯзгорони муассиса ва пешвои миллат баҳри тақдими чунин муассисаи зебову муосир изҳори миннатдорӣ менамоям. дар синфхонаҳои барҳавои таълими меҳнат ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст, хонандагон дуретгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либоси миллиро омӯхта бо роҳнамоии омӯзгорон таомҳои гуногун омода менамоянд. аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатдорем ки ба мо дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин муассисаи наву зебову замонавӣ ва бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҳайё кардашударо ба мо тӯҳфа карданд. мо хонандагон хеле хушҳол аз он шудем ки соли нави хонишро дар чунин муассисаи зебо оғоз менамоем. мо хонандагон ваъда медиҳем ки муассисаро бо баҳои хубу аъло хатм карда бар ватани худ содиқона хизмат менамоем. мо дар ин синфхона ба тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ ба пуррагӣ таъмин мебошем ва нозукҳои чеварӣ ва якчанд намуди духтани либосҳои миллиро меомӯзем. дар умум дар аксар синфхонаҳои таълимгоҳ муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд аст. ёдовар мешавем ки 9 ноябри соли 2018 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133 дар маҳаллаи Меҳрободи ноҳияи Синои пойтахт санги асос гузошта буданд. он рӯз ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаҳои 7 мактаби нав дар ҳудуди шаҳри Душанбе муаррифӣ карда шуд ки муассисаҳои таълимӣ барои 17,080 ҷойи нишаст пешбинӣ гардиданд.
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133 дар ноҳияи Сино аз ҷумлаи муассисаҳои мазкур буда, дар муҳлати муқарраршуда бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода супорида шуд. акнун хонандагон бо истифода аз муосиртарин шароити илму ҳунаромӯзӣ дар ин таълимгоҳи бо ҳашамати замонавӣ таҳсил мекунанд. бо мақсади ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон ва омӯзиши вазъи равонии онҳо дар муассиса ҳуҷраҳои алоҳидаи равоншиносӣ ва тиббӣ сохта шуданд, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалияи тиббӣ муҷаҳҳаз мебошанд. барои таъмини бехатарӣ ва назорати ҷараёни таълим дар дохил ва атрофи бинои муассисаи таълимӣ камераҳои назоратӣ насб гардидааст. ҷиҳати тарғибу ташвиқи бештари варзиш ва ба ин восита ташаккули тарзи ҳаёти солим дар муассисаи таълимӣ толори бошукӯҳи варзишӣ сохта шудааст. дар толори варзишӣ асосан бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол гузаронда мешаванд. ҳамчунин дар саҳни муассиса майдончаи муосири варзишӣ низ бунёд гардидааст, ки хонандагон дар он ба бозии футбол машғул мешаванд. бо мақсади ташкил ва баргузор кардани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни оммавиву фарҳангӣ дар таълимгоҳ толори барҳавои маҷлисӣ бо 220 ҷойи нишаст сохта шудааст. маҷлисгоҳ бо мизу курсии босифат ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда бо санъати миллии меъморӣ оро ёфтааст. дар ошёнаи якуми бинои муассиса ошхона мавҷуд аст, ки барои 200 ҷойи нишаст пешбинӣ гардидааст ва дар он барои таълимгирандагон ғизоҳои гарму болаззат пешниҳод мегардад. дар мактаб барои таълиму тарбияи хонандагон 60 нафар омӯзгори соҳибтахассус кору фаъолият менамоянд. ин муассиса бо тамоми шароитҳои замонавӣ хонандагонро ба илм фаро мегирад. синфхонаҳо ба талаботҳои замона ҷавобгӯ мебошанд. аз фурсат истифода бурда аз номи ҳамаи омӯзгорон ва хонандагони муассисаи мазкур миннатдории худамонро ба сарвари кишварамон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор менамоем. ҷавобан ба ин ғамхориҳо сидқан меҳнат мекунем ва хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия менамоем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд, ки аз шароитҳои муҳайё гардида дар муассисаи нави таълимӣ омӯзгорону хонандагон босамар истифода намуда ба омӯзиши пурраи барномаҳои таълимӣ, хусусан фанҳои дақиқ, кор бо техникаву технологияи муосир ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русӣ ва англисӣ дар доираи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. омӯзгорону хонандагон бунёди муассисаи нави таълимиро ташаббуси ибратомӯз ва ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи илму маориф арзёбӣ намуданд. бояд тазаккур дод, ки қаблан сокинони маҳаллаи меҳрободи ноҳияи Сино фарзандони худро барои таҳсил ба муассисаҳои таълимии шаҳраку маҳаллаҳои атроф бурда роҳи дарозро тай мекарданд. акнун мушкилоти ҷойдошта пурра бартараф гардида беҳтарин шароити таълиму тарбия барои онҳо фароҳам оварда шуд. ҳамин хидматсаи бо ҳашаматро барои мо сохтан, барои фарзандони мо, ки дар оянда онҳо азоб накашанд. не ин ки як маҳаллаи меҳробод, чунки дар инҷо боз ду маҳаллаи боло ҳам соҳиби як мактаби замонавӣ шуданд. солҳои тӯлонӣ ҳамаи падару модар дар таршиши ҳамин фарзандон буданд, чунки аз роҳи калон мегузаштанд. ҳама хурсанд. аз номи сокинони ҳамин маҳалла миннатдории хешро аз пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён мекунем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо дар рӯзи дониш чунин муассисаи зебо тӯҳфа намуданд. ман ваъда медиҳам, ки дар ин муассиса бо баҳои аъло таҳсил намуда дар оянда бар ватани азизу хеш хизмат менамоям. қаблан мо дар муассисаи рақами 33 мехондем, ки роҳ дур буд, аз роҳи калон мегузаштем. ҳоло бошад мо дар маҳаллаи худамон дар чунин муассисаи зебо таҳсил менамоем. барои босифат ба анҷом расондани корҳои сохтумонӣ дар муассисаи нави таълимӣ беш аз 100 нафар мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардида дар ҷараёни корҳои бунёдӣ масолиҳи баландсифати сохтумонии ватанӣ истифода гардидааст. бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ширкати мо тасмим гирифт, ки мактаби наву замонавӣ сохта ба истифода диҳад ва имрӯз хушбахтона дар рӯзи дониш ифтитоҳ гардид.
صبح امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت بینای خوابگاه مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و به‌پرستار شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار داده با تربیت گیرندگان آن صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. همکاران ما در همین خصوص اطلاع بیشتر دارند. 1 سپتامبر سال 2021 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت بینای خوابگاه مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و به‌پرستار شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار داده با تربیت گیرندگان آن صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. بینای خوابگاه برای 375 نفر در اساس دستور و راهنمایی‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکار وطنی وکیل شهری راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل محمود جان مرادوف به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جوابگو به طلبات معاصر ساخته شده است. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که ضمن بازدید از مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه سال 2018 داده بودند خوابگاه را ساخته به استفاده دادیم. خوابگاه با تمام شرایط مجهز گردیده شده است. کودکان می توانند آزادانه آرامانه استراحت خود کنند. ما صاحبکاران وطنی باید سهم خود را برای آبادی گلگوشکاری وطنی از زمان گذرانیم. انشاءات نوبنیاد از 4 آشیانه و تاخانه عبارت بوده در مساحت 1 هکتار زمین قامت افراخته است. کارهای ساختمانی در انشاءات ماه اپریل سال 2019 در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه آغاز گردیده در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شد. بینای خوابگاه از 45 حجره خواب، حجره‌ها برای مربیان، مدیر، پاسبان و دیگر اتاقهای یاری رسان عبارت بوده با تمام شرایط ضروری تأمین می باشد. انشاءات همزمان دارای لیفت زمانوی است. در هر یک حجره خواب برای باشندگان رختهای خواب، جای شستشوی بدن و دیگر شرایط لازمه مهیا بوده بنا با تمام قاعده های بی‌خطری از جمله کامراهای نظارتی تأمین می باشد. خوابگاه دارای نقطه مخصوص گرمیدهی می باشد که در فصل زمستان گرمی تمام حجره ها را تأمین می کند. ما خیلی شاد و خرسند از آن هستیم که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت وطن محبوبمان پیشوای معظم ملت پدر غمخوار ما را چون همیشه عیادت نموده این بار برایمان چنین خوابگاه زمانوی دارای تمام شرایط‌های ضروری زندگی و روزگار را هدیه نموده است. از این رو ما تعلیم گیرندگان با باوری کامل گفته می توانیم که نزدیکی‌های مهمترین کسب‌های معاصر جهانی را از خود نموده متخصصان بلند اختصاص گردیده به وطن عزیز و مهربانمان خدمت می‌نماییم. هر آنچه ضرور است داریم. فرزندی به ناموس دیاریم. با رنج حیات در نبرد خانیم بزرگ دور گردیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط خوابگاه نو با 500 نفر تربیت گیرندگان مؤسسه های اینترنتی شهر دوشنبه صحبت آزاد و صمیمی انجام داده اید با توجه و غمخواری های پیوسته راهبریت دولت و حکومت مملکت نسبت به طبقه احتیاجمند جامعه اندیشه‌رانی کردند. سرور دولت تربیت گیرندگان را با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و آغاز سال نو خانش تهنیت گفته افتتاح بینای خوابگاه مکتب اینترنت را در این روزهای جشنی تحفه ارزشمند حکومت مملکت به نسل آینده ساز ملت معنی داد کردند. فرزندان عزیز، امروز روز 1 سپتامبر روزی دانش عرض صحبت داد. اولا من همه شمایان را به روز 1 سپتامبر روز دانش سرشوی سال نوی تحصیل تبریک و تهنیت میگویم. فرزندان عزیز، امسال برای ملت تاجیک، دولت تاجیکان، خلق تاجیکستان بسیار سال مهم، تاریخی، مقدسترین جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
ана ба ҳамин шарофат мо имрӯз дар назди шумо ҳастем. барои шумо бинед хобгоҳ дараҷаи олӣ муайё кардем, сохтем ва дар ихтиёри шумо имрӯз супоридем. ҳамаи шуморо табрик мегӯям. ба шумо саломатӣ, муваффақият ва хониши хубу аълоро орзуманд ҳастам. ман доим дар фикри шумо ҳастам. аз мураббиён, омӯзгорон доимо талаб мекунам ки фарзандони моро нигоҳ кунед, ғамхорӣ кунед, мисли фарзандони худатон меҳрубон бошед. тамоми шароитҳоро барои бемор нашаванд, азият накашанд, гурусна намонанд, сари либоси дараҷаи олӣ. ман ҳоло хобгоҳро дидам. шароити хобгоҳи ҳозиразамон бунёд шудааст. фарзандони азиз, баъзани мо дар оилаҳомон ҳатто соҳибкорону одамони сарватманд барои фарзандоншон чунин шароит муайё намекунанд. мо то ҳаёти мустақилона шуморо тарбия мекунем, ба воя мерасонем, ба зиндагӣ мустақилонада гусел мекунем. дар арафаи ҷашни бисёр таърихӣ ва муқаддасамон 30-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем. бори дигар ҳамаи шуморо табрик мегӯям. ба шумо саломатӣ, умри дароз, муваффақият ва хониши хубу аълоро орзуманд ҳастам. таъкид гардид ки ғамхорӣ нисбат ба ятимону бепарасторон ва шахсони ниёзманд дар сиясати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дорои ҷойгоҳ ва мавқеи хос буда барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва кору зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои содманду самарабахш андешида мешавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамин ҷо ба муносибати оғози соли нави хониш ба ҳар як тарбиятгиранда сару либоси мактабӣ, лавозимоти хониш ва шириниҳо тақдим карда онҳоро ба таҳсили хубу интизоми намунавӣ роҳнамоӣ карданд. мактаб интернати рақами 1 барои кӯдакон ятим ва бепарастор ки яке аз калонтарин муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, соли 1972 дар заминаи мактаби интернат барои кӯдакон ятим ва бепарастор таъсис ёфтааст. дар замони соҳибистиқлолӣ баробари дигар муассисаҳои таълимӣ шароити таълиму тарбия ва будубоши тарбиятгирандагон дар он бо дастгириҳои рӯзафзуни пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон беҳтару хубтар гардида бо сайми соҳибкори ватанӣ тамоми биноҳои он таъмиру навсозӣ шудааст. ин муассисаи таълимӣ барои 550 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардида, айни ҳол дар он 459 хонанда ба таҳсили ҳамаҷониба фаро гирифта шудааст. дар мактаби интернат 74 нафар омӯзгору мураббиён бо маълумоти олии касбӣ кору фаъолият менамоянд. тамоми синфхонаҳои муассиса бо аёнияту воситаҳои таълимӣ таъмин буда насли наврас дар асоси роҳнамоиҳои сарвари ятимпарвари мамлакат ба донишомӯзӣ машғул мебошанд. барои ҷалби тарбиятгирандагони муассисаи таълимӣ ба намудҳои гуногуни варзиш ва солимгардонӣ дар ҳудуди мактаби интернат майдончаҳои замонавии варзишӣ низ бунёд карда шудааст. мо насли навраси даврони соҳибистиқлоли кишвар аз меҳрубонию ғамхориҳои падаронаи президенти кишварамон пайваста бархурдор ҳастем ва ҳеҷ гоҳ ятим будани худро эҳсос наменамоем, зеро сарвари дилсӯзу меҳрубон дорем. барои дастгирии ҳамешагӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат миннатдории бепоёни хешро изҳор дошта қавл медиҳем ки дар муассиса бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда мехоҳам омӯзгор шуда ва бар халқу ватанам содиқона хизмат кунам. ки гуфт ки мо падар надорем? ки гуфт ки мо сипар надорем? дорем падар ки пешво аст, дар ҳар қадаме ба фикри мо аст. мо таълимгирандагон барои эҳдои боз як тӯҳфаи бебаҳо ки дар рӯзи дониш ва арафаи ҷашни истиқлолияти миллӣ ки бо хишти меҳру муҳаббат ва ғамхориҳои беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат бунёд гардидааст, миннатдории худро баён месозем. ҳамзамон ваъда медиҳем ки номбардорони кишвари азизамон мегардем. ҳар сол суроғи мо биёед, бар мо дари меҳри худ кушоед. як сол ба шодӣ бигзарад рӯз, ҳастед ба ҳар ятим дилсӯз. атрофи бинои хобгоҳи нави мактаби интернат дар доираи иқдомҳои созанда ободу зебо карда шуда гулҳои рангоранг ва ниҳолҳои ҳамешасабз шинонида шудааст.
همزمان برای تامین استراحت خوب و با فراغت تربیتگیرندگان نزد خوابگاه با هیکلچه‌های قهرمان‌های افسانه‌های کودکانه زینت داده شده نشستگاه‌ها و یک فواره زیبا گذاشته شده است. روشنایی بینا و اطراف آن را شبانه چراغ‌های گوناگون روشنی دهنده تأمین می‌نماید. سرور دولت محترم امام علی رحمان برای فراهمسازی امکانات معاصر در خوابگاه مؤسسه با صاحبکار وطندوست محمود جان مرادوف برای دستگیری از سیاست سازنده و اجتماعی رهبریت عالی حکومت کشور اقدام‌های بشردوستانه و انجام دادن کارهای خیر اظهار سپاس کردند. صاحبکار وطنی باز اقدام گرفتند که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مؤسسه نوی تعلیمی برای 3500 نفر خواننده در 2 بست را ساخته و استفاده می‌دهد. امروز در شهر دوشنبه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی مؤسسه دعوتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه با حشمت تعلیمی از 9 بینای 5 و 4 آشنا عبارت بوده جوابگو به معیارهای بین المللی بنیاد یافته است و برای 2500 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. تعلیم و تربیت در مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه مطابق با استانداردهای بین المللی تعلیمی براه مانده شده. برای تربیت درست خوانندگان از اصولهای معاصر و عیانیت‌های زمانوی به طور وسیع استفاده برده می شود. گزارش خبرنگاران ما در همین خصوص آماده شده است. 1 سپتامبر در شهر دوشنبه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه با حشمت تعلیمی از 9 بینای 5 و 4 آشیانه عبارت بوده جوابگو با معیارهای بین المللی بنیاد یافته است و برای 2500 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. گیمنازیا دارای 109 صنفخانه زمانوی بوده برای تعلیم و تربیت نورسان و جوانان شرایط ضروری و مطابق با طلبات‌های سطح جهانی فراهم آورده شده است. از جمله جهت آموختن فن‌های دقیق، تعلیمگاه دارای لابراتوری‌های زمانوی فنی، صنفخانه‌های علایده شیمی، بیولوژی، فیزیک و طبیعت شناسی بوده برای گذراندن تجربه‌های گوناگون در صنف‌ها عیانیت‌های ضروری وصل و نصب گردیدند.
роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия бо омӯзгорону хонандагони муассисаи наву замонавӣ суҳбати самимӣ анҷом доданд. Здравствуйте, уважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, дорогой наш президент. Сегодня знаменательный день для всех нас, благодаря вашей мудрой и благоразумной политике. В канун празднования 30-летия независимости Таджикистана у нас открылась новая школа, гимназия номер 4 для одаренных детей города Душанбе, с кабинетами, оснащенными самыми передовыми технологиями. В сегодняшних условиях наша задача состоит из всестороннего использования возможностей, созданных государством и правительством, ведения здорового образа жизни, а также постоянного стремления к освоению современных профессий и специальностей. Уважаемый лидер нации, пользуясь случаем, хотим выразить вам свою бескрайнюю благодарность. Спасибо за труд и науку. Таджики на верном пути. Немногим дано так идти. По делу используя руки. С вами Таджикистан впереди. Спасибо вам говорят внуки. Благодаря нашему уважаемому президенту у нас открылась новая школа с кабинетами, оснащенными самыми передовыми технологиями, с компьютерными классами, с футбольной площадкой. Взамен мы обещаем хорошо учиться. гуфта шуд ки таълиму тарбия дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии таълимӣ ба роҳ монда шуда барои тарбияи дурусти хонандагон аз усулҳои муосиру аёниятҳои замонавӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. аз ҷумла тамоми синфхонаҳои таълимӣ бо тахтаҳои электронӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. бояд гуфт ки омӯзгорону хонандагон барои кору таҳсил ба гимназияи мазкур танҳо дар асоси озмун қабул карда мешаванд. дар муассисаи таълимии нав таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи забономӯзӣ зоҳир гардида симхонаҳои алоҳидаи омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ ва хитоӣ ташкил гардидааст. омӯзиши забонҳои хориҷӣ бо усули лингвафонӣ роҳандозӣ шуда дар тамоми синфхонаҳое ки барои забоноомӯзӣ пешбинӣ гардидаанд дастгоҳу таҷҳизоти муосир насб мебошад. ҳамчунин синфхонаи компютерии гимназия 200 компютер дошта барои хуб омӯхтани таҷҳизоти мазкур қисмҳои иловагӣ ва тахтаҳои электронӣ насб карда шудаанд. мо тарбиятгирандагони гимназияи рақами 4 орзу ва рӯяҳои худро бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат амалӣ гашта мебинем. сохта ва ба истифода додани чунин бинои муҳташаму зебо равшангари он аст ки пешвои мо ба рушди соҳаи илму маориф ва бо савод намудани насли ояндасози миллат диққати аввалин дараҷа зоҳир намудааст. мо тарбиятгирандагон ҷавобан ба ин дастгирӣ ва ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат ваъда медиҳем ки бо дониши хубу аъло таҳсил намуда пайрави пешвои маорифпарвари худ бошем. китобхонаи замонавии гимназияи рақами 4 бо адабиёти дарсӣ ва бадеӣ таъмин буда барои хонандагон ҳамчунин толори алоҳидаи китобхонаи электронӣ ташкил гардидааст ки ба ин васила толибилмон ба адабиёти ҷаҳонӣ дастрасӣ пайдо менамоянд. баробари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки ба хотири омӯзиши касбу ҳунар дар таълимгоҳ синфхонаҳои алоҳидаи таълими меҳнат оид ба коркарди чӯб ва металл ташкил гардида ҳамчунин духтарон дар синфхонаҳои муҷаҳҳаз нозукиҳои дузандагӣ ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. айни замон дар таълимгоҳ фаъолияти маҳфилҳои драмавӣ, хореографӣ, омодасозии либосҳои замонавӣ, санъати тасвирӣ ва ҳайкалтарошӣ низ роҳандозӣ гардидааст. гимназия ҳамчунин дорои синфхонаҳои омодагии дифоъи ҳарбӣ, синфхонаи алоҳидаи омӯзиши шомот, бунгоҳи тиббӣ, ҳуҷраи равоншиносӣ, як толори калони маҷлисӣ бо 460 ҷой, як толори хурди маҷлисӣ ва ошхона бо 590 нишастгоҳ мебошад. баъди тарғиби тарзи ҳаёти солим, як толори калони варзишӣ, 2 толори гимнастикӣ барои писарон ва духтарон бунёд ёфтааст. дар ҳудуди муассиса ҳамчунин майдонча барои бозиҳои гуногуни варзишӣ ташкил гардида имконият аст ки дар ин ҷо мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ гузаронида шавад. имрӯз рӯзи хушнудӣ, рӯзи фараҳмандист ки дар арафаи ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз як муассисаи таълимии тарҳи замонавӣ дошта кушода ба истифода дода шуд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани
این مؤسسه با نفوذ تعلیمی که تمام شرایط معاصر تعلیم در این مؤسسه فراهم آورده شده است برای آموزگاران و خوانندگان این درگاه تحفه ارزشمند است. گرد و اطراف و نمای بیرونی مؤسسه تعلیمی با نظرداشت صنعت بلند معماری بنیاد یافته در سنی آن برای سیر و گشت و فراغت تعلیم گیرندگان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه از جانب دیرکسیای ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با صنعت بلند بنیاد یافته از لحاظ مساحت و فراگیری خوانندگان کلانترین مؤسسه تعلیمی در حدود جمهوری به شمار می‌رود. ساختمان انشاءات مذکور سال 2017 آغاز گردید و در این مدت با صنعت بلند بنیاد یافت. در رفت ساختمان ما از مصالح‌های خوش‌صفت استفاده بردیم و این کفالت آن است که مؤسسه برای خوانندگان سالهای دراز خدمت می‌کند. داخل مؤسسه هم با صنعت بلند و مطابق استانداردهای بین‌المللی آرا یافته است. افتتاح مؤسسه تعلیمی مذکور تحفه ارزنده حکومت جمهوری تاجیکستان در روز دانش و عرفه تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به نورسان به حساب رفته از رشد تدریجی ساحه معارف در پایتخت بشارت می‌دهد. در مجموع در دایره دستور و سپارش‌های رهبر دولت روند با صورت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و بناهای علاوه‌ای در پایتخت با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به آن باعث گردید که مرحله به مرحله مسئله تامین خوانندگان با جای نشست حل گردیده طلبات افزاینده اهالی قانع کرده شود. در این برابر شرط و شرایط و امکانیت‌های تحصیل نیز در شهر دوشنبه مطابق با استانداردهای بین‌المللی راه اندازی می‌گردد. تنها امروز در پایتخت مملکت با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی 6 مؤسسه ساحه معارف از جمله بنای نوی دانشگاه سیاحی، صاحبکاری و خدمت، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 113، خوابگاه برای تربیت گیرندگان مکتب اینترنت رقم 1، مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت و در علاهیدگی با اشتراک رئیس شهر دوشنبه کودکستان و لیسه عدالت مورد بهره برداری قرار گرفت که نتیجه دستگیری و توجه دائمی حکومت مملکت نسبت به ساحه می باشد. از جمله ساختمان گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت در ادامه تدبیرها جهت معاصر و زمانوی نمودن امکانیت‌های تعلیم انجام یافته، خوانندگان با پیشوای معظم ملت برای غمخوری دائمیشان نسبت به نورسان و جوانان اظهار منتداری کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با کارمندان و مسئولین ساحه دستور دادند که نظارت صفت تعلیم را در مؤسسه نو جدی براه مانده نورسان باسواد و صاحب ملکه را به وای رسانند. پس از افتتاح تعلیمگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تالار مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه و افتخار روز دانش و درس صلح در حضور هیئت آموزگاران، کارمندان ساحه معارف و دانشجویان سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه حاضرین را به آغاز سال نو تحصیل و افتتاح مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه تبریک و تهنیت گفتند. در ادامه سخنرانی پیشوای معظم ملت اوید با وضع ساحه معارف، علم برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت، روند با صورت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، دستگیری طالب علمان و جوانان بالیاقت و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص اظهار اندیشه کردند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دو بنای نوی تعلیمی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت را مورد استفاده قرار دادند. کارهای ساختمانی در بناهای نوی تعلیمی ماه دکامبر سال 2020 آغاز گردیده بود و در کوتاه‌ترین مهلت با سطح و صفتی بلند انجام داده شده است. هر دو بنا که یکی 5 و دیگری 3 آشیانه می باشد با استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهها سیاحی و هنرهای مردمی از حساب مبلغ‌های خود مؤسسه عالی تعلیمی بنیاد شده است. در بناهای نوی مؤسسه 48 صنفخانه تعلیمی، حجره‌های کاری، 8 آزمایشگاه از جمله تشخیصگاه گمرکی، صنفخانه تعلیمی فنی محاسبات، اینتلکت صنعی، مهمانخانه تعلیمی، سیاحی کوهی، بانک تعلیمی و صنفخانه لنگفانی موجود می باشند که همه آنها جهت از بر کردن نازکی‌های فعالیت کسبی برای متخصصان جوان پیش بینی شدند. اثنای بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین را به مسئله صفت تحصیل و سطح دانش و مهارت تخصصی دانشجویان جلب نموده برای اندیشیدن چاره‌های ضروری در این سمت به آموزگاران دستور و مصلحت‌های مشخص دادند.
яке аз проблемаҳои низоми таълиму тарбияи кишвари мо ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон ба ҳисоб меравад. ин масъала мавриди таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон қарор дошта, масъулони вазорати маориф ва илм, ҳамчунин роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор гардиданд ки ҳарчи зудтар барои бартараф кардани ин мушкилӣ тадбирҷӯӣ намоянд. дар ҳамин замина имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбеи муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ кӯдакистони хусусии адолатро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тафсилот дар ин хусус. 1 сентябр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи варзоби ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе кӯдакистон ва литсеи хусусии адолатро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ нахуст ба шароити фароҳамовардаи таълиму тарбия дар кӯдакистони мазкур шинос гардиданд. اطلاع дода шуд ки муассисаи томактабии мазкур аз 3 ошона иборат буда, барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 360 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст ва дар он имкони ҷойгир намудани 14 гурӯҳ бо шумораи 260 нафар кӯдак ва 100 нафар дар 5 гурӯҳи омодагӣ ба мактаб фароҳам аст. кӯдакистони мазкур дорои 8 синфхонаи таълимӣ, 6 синфхонаи таълимии ёрирасон барои зергурӯҳҳо, ҳуҷраҳои кории маъмурият ва табибон, 14 ҳуҷраи хоб бо 280 кат, ошхона барои гурӯҳҳои тайёрӣ ба мактаб бо 60 ҷойи нишаст, толори фарҳангӣ бо 120 ҷойи нишаст ва толори варзишӣ аст ки дар онҳо шароити мусоид фароҳам мебошад. маврид ба таъкид аст ки сохтмони нотамоми бинои кӯдакистон ва литсей бо гузашти солҳо вайрону валангор гардида ин ҷо ба як мавзеи нообод табдил ёфта буд. таҷдиду навсозии иншооти мазкур дар асоси дастуру супориш ва ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Евразия аз моҳи марти соли 2021 оғоз гардида дар муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. дар доираи дастуру ҳидоятҳои созандагию ободонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз навсозии бинои нотамоми кӯдакистон ва таҷдиду табдил додани он ба бинои кӯдакистон барои 360 нафар ва муассисаи таълимоти хусусии барои 528 нафар хонандагон ба итмом расонида шуд ва дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон ба истифода дода шуд. масоҳати умумии сохтмони мазкур аз 11600 метри мураббаъ иборат мебошад ки дар зери сохтмони биноҳои асосӣ 2762 метри мураббаъ, дар зери сохтмони биноҳои иловагӣ ки хизматрасонд 1738 метри мураббаъ, масоҳати роҳравҳо 3800 метри мураббаъ ва масоҳати кабудизоркунӣ дар ҳудуди ин иншоот ба 3500 метри мураббаъ баробар мебошад. дар рафти сохтмон зиёда аз 80 нафар коргарони маҳаллӣ ширкат варзидаанд. маблағи умумӣ барои таҷдиду азнавсозии ин иншооти мазкур бо сармоягузории муассисон ва бо маблағгузории корхона ба андозаи зиёда аз 10 миллион сомонӣ
اجرا گردیده است. برای استراحت و فراغت و سالمگردانی کودکان در صحن بینو 5 ایوانچه تابستانه و میدانچه بازی برای تربیت گیرندگان بنیاد کرده شده است. بینوی لیسه عدالت از 3 آشیانه عبارت بوده برای به تحصیل فرا گرفتن 528 نفر خواننده پیش بینی گردیده است. لیسه مذکور دارای 28 صنفخانه تعلیمی از جمله بیولوژی، تاریخ، زبان انگلیسی، تکنولوژی کامپیوتری، شیمی، فیزیک و گیمناستیک است که در آنها شرایط ارزنده تحصیل فراهم آورده شده است. ما امروز از این شد هستیم که باز یک مؤسسه دانش در قطار دیگر تعلیمگاه جمع شد. همه این با زحمت و کوشش و تشبث پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان می باشد. ما آموزگاران این غمخوری ها را در نظر داشته بهر تربیت نسل نورس کوشش به خرج می دهیم. امروز این تعلیمگاه نو در روز اول دانش به خوانندگان هدیه شد. این تاریخ برای ما آموزگاران و اهل جامعه خاطرمان است، چون که به 30 سالگی جمهوری تاجیکستان راست آمده است. در لیسه عدالت همچنین 4 اتاق کاری برای مأموریت، 2 خانه آموزگاران، کتابخانه، آشخانه برای 112 جای نشست، تالار فرهنگی با 210 جای نشست و میدانچه بالاپوشیده ورزشی موجود است. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت در کودکستان و لیسه عدالت، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی این اقدام صاحبکاران و نمونه عالی وطندوستی ارزیابی کرده انشاءات مذکور تحفه ارزنده در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای کودکان و نورسان معنی داد نمودند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تربیت کودکان و نورسان در روحیه وطندوستی و افتخار ملی بیش از هر وقت دیگر دقت اولین درجه ظاهر نمایند.
بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید با مهمترین خبرهای این ساعت. منظور شما سلامت باشید.